سریکانیه چی بویه؟ گوتن مالا من بویه بسیلور مالا من زنجیر کرن کلیت و مفتای نوجیر چه کرن و مفتای لجمن از چبکم جیها هون حسرت چیه؟ حسرت گوتشتکی دلالیش ناف دستی دهره و نزیکی دبه دیت نکاروی ببینه هون این درن سردان آوی آقاسی بیسن همه شمروینه یکی نانی هکرش دور ببلا و هکرش نزیک ببلا و هکر نبو شمرشی تاخیره بینه و هکر نبو شمرشی مالا هفانکی آن دوستکی آن جیرانکی بین المهون حقا بیسن آخ شقرتینا حسرتیت گوریا من دبویا بانا مچهار وسبه بلا دنگی کسی نیمن دنگی کس تا دیری دیمن بهلن îroj از چند گودنی دل خود بیش چما چافرش همین دیسا کراسی رش بسر خود دا کریه به دیسا بخچکا خود گریدا مل بی خود کریه و بار کریه تو چما رود که بسر اومده هم دیسا داولی خست و دفرمان را کریه قیل سر خاکاته مرقدا پیخن برکی حیات هم طوافی یان ابراهیمی خلیل گبریکا بارش لسر عرداد تسری کانی دانیه دینا فکرنی توبه داری استغفاری یان کشتنا حسن و حسین دستی تتیده خاطنا خیفو تولی که چیان تجوید جامعه خودی پرتاندیه خودی گناهی گرانه چما این نقلشی و hizrêş تشخور کرنه جیه دوافی چما و پیست یان و نبهی یا هم خود گردی کن دریه مالا من بوی بسیون دریه مالا من زنجیر کرن دریه مالا من جگونه کربو حیاوی خستن زندانی حسب بلا دنگی و نیه من و بیشین gerek kuluba, و gerek evba, و gerek ne evba, gerek soğuba, kesba, şimba, و gerek Hakiyle gazını ve dişene bu sves. و نهی مالا من کومن هندری خود و شارتی بو و کشنه گل جانی هر تشتی من آمده بو ایشو آزاری من کسی که نزانی بود کیفاکو من jiyan دکر و کی زاروکان من خبرن دکر و راردید خست کسی که نزانی بود قی چی بویه؟ تمیش نواخا آبیدیه دو خنری من گود قی تو دیم بویه تو چما میش نواخا آبید من گود هین از نمرمه سوزا منو تن نعف بود سوزا منو ته شبر دری هیا گوری ته چیزو مشنافا خواه آوی و ته سوزا خواه ازی چای در بیده jiyan بگم بخون بکنم ازی چا hizrê خوش جاوی خلقی بشرم قیتو نزانی از عزیزم دلی عزیزم نشکنینه اف چه گوتنین کو از دی پیسم ها هی خاینه چه دناوا هندری خوا بیشین نجمینه من خودی دیتی قیتو فدیناکی دوشی خاین کتی قیتو الناصلاکی به افکینه گچه اوین ین نکلیشی و ریح دریجن اوین آجوجو ماجوجو اینو جنن ترواج دخون مدخوخینه افتینا و نشکنینه اوین ین کالان سینه
evin nafrînê bi darê zorê birin û kobanê dûst kirin û şengalê xwe helal kirin. Evin dînê pêlcesedê şehîdê me kirin. Evin yên zarokê me pisxorê şewtal din. Evin yên bêprensîbin ne mirovin. Hiç qesî pîs. Hiç qesî pîsî tu çawa wan di nava xwe de xwedî dîtî. Tu çima naletên wan nabarîne. Yan bêhna te wekî ya xuda fireye. Salên dirêj derbas dibe heyatê benê me biqûl biçe û pelêdarê me ji jiyanê biweşe. Qey teşbîh kirin. Her keferek te her qaziyek te berçak ji min e û ez berçak jê me. Wan ji nava xwe bavêje. Ev hemî qirêjin û nava te paqûş û pîroz e. Zanîn mala min xweşik bû ha? Herî mala min pîr xweşik bû. Navê xweda bi nod û neh navê xwe têde bû. û navê Mustefayê pêxember ew jî lê dawqandî bû. û dara jiyanê yan canboriyê welatî ji dost û hevalê min dawqandî bû. û anek min hebû kesk û sar û ser bû. û pirtûkê min hebû. Yên hunerî pir bûn û yên olî çend bûn û yên felsefî heft bûn. Ez zanîn tê bi çend qanincên tûş wan ji nava xwe bavêje. Serîkaniyê em ê vegerin û li ser xaka te em ê bikin tewafê. Herin ser mirqedê şehîdên me û taxtax bigerin. û silav bikin li cîran û dost û hevalan. û ji dil em ê hevdû hemêz bikin. Wan bavêje serîkaniyê. Ev hemî qirêjin û nava te paqûş û pîroz e. Erê nava te